Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. No karinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayanta betamo. Ibusni ta nalangeni ring kay katamong Biblia at miyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello! Maya pagat panapon po karing kakatamong listeners and viewers, especially king kakatamo pong Facebook ne po. Ini po yung programa ng radyo ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Siyempre, nuno ka rin, makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan pisabyan ding miyayaliwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po ini ing Usapang Biblia. Tiyuta na po king episode 91 at mituloy-tuloy pa mo rin po king katamo pong programang iti. Welcome po king katamong programa. At yako po iamong Jess Layog kaya beke po o kaya bikula din ka na akong partners Kenny, Brother Boy at Mamuko ng papay Brother Aris Clarin ne po. Abay yung kepo kilob ning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Mayap a oras po karing manalbe at makantabe ngening kaorasan. Ako po'y Brother Aris akayandabe po ngeni. Maya pa oras po kaya kayo nga nat ngini at yun na kaya naman po kini bangkan nita pigo naman tayo bangkan ta apilasan tayo ing amano na nga pong Ginoo. Yes. Stay tuned kayo mo po. Okay, so good afternoon once again, Boyet and Good Brother afternoon po. Aris. Namang. So, kumusta itang balitang ko ating Bible Camp. That was Opo. last March 18 to 19 Sunday, po. Sunday Opo, yan Brother Saturday, Boyet. Sunday, Potaburi mong kwento natang highlights na natang milyaring Bible Camp, no? Initiated by the, of course, Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate o yung Ausantamong Akba. Pero mong bayo po inge gana-gana buri ko lang pasalamatan po retang participate po ng kakatamong participants karang miyalawang parokya. Actually mong aging from 20, 30, 40, 50, 60, 70 abi-abela. Yes. Pating youth, ring youth. Ing mo ang buri ng 7 namang inclusive ya talaga ing amano ni nga pong Ginoo. Iya mo alayang pipilinan. Actually mo kita pong kaya kaming gewaming Bible Camp ating kaming gewang balikay mo program. Pero nang kaya mong iya po hay masusunod i-guide na kaning Holy Spirit nung nano ing kaya kaming dapat minggawan. At lang kasi pang masanting, ating isipan mo. O itamong nen anapin tang kami atang mga ini po kanoy ing karenggang inatanan ng kanong seminar retreat oy takaning pinaka the best ayaten na. At talaga manyagad gano'n kayong puso. Ing amano na ning apong ginukitang gawaming kaya nga ito. Bible Camp, tapos mong, kaila pang mga,
surprise la pa na edabalo ating manyanita po. May manyanita la pa ka na may kayo pong kaida isip da kanu mani na plamo. Ne? Ang po itang mika kay kami naman ka rin, mika tasay kami naman at yung naman ni amon Diyos kanita. Ne? O ito mong meging makabuluhon niya, andiyan mo naman ako, andiyan kay ka rin mong, at ko ka rin, burikya naman, penandaman ko mo naman, ing bawat activity mi mong. Yeah. Talagang atsuya inga Holy Spirit talaga. Aluwaya talaga anapin the power of the Word of God. Sabala mo la ela papagal ne. Oo. Hanggang may nga puyat-puyat na la. Pati nga po natin May activity. alas 3, alas 4 ginising mi na naman. Unstoppable mo. Manyanita. Yeah. And I was able to join them also katambeng kay ba't na ning misa ko king porak ne mga 9 o'clock na yata ng bengita. Pero I was able to witness ng karalang taste ne. Itang meditation mo na mo ano pa itang Something niya. tahimik, santing yung lugar. Something yung gawan ta mo naman karang alawang kay mo. Parokya mo naman. Yeah. O kumusta Brother Aris? Ayun, mayop naman po. Maririmla kaya. Marimlayat. Marimla yung aircon. Eh. Yes, mo. Ito po, mayop na mong. And then, Sunday po, sinimba with my father. Family. Laitare Sunday. Laitare. Piningunan na po ni Misa, among J. Carcel. Makakulay ang pinking Yes, pari. mo. Makalimutan niya po yung kulay rosas. Mo. At syempre, nandin, we just had our mass, ang Requiem Mass, ne? Kang Bishop Vic Ocampo, na may ganap nandin King Holy Rosary Parish Church. So at yung ni King Holy Angel University, for viewing niya po pa rin. At palagi ko po tambengi lakwadan at ibiyahe na niya naman pabaliking Gumaka, Quezon. So yung diocese, yung bishop keng Diocese of Gumaka. So pakipanalangin tayo po yung kaladwan na ning kakatamong bishop. Nakapampangan niya from Angeles City. At dati yan naman yung pari, mig-serve ka rin king Diocese of Balanga. At saka, meron niya ka rin abe ka rin. Biblical apostolate. Chairmanship mo na ba po kayong kaya mo na? Yes. Kayong Biblical Bible apostolate. apostolate. So bishop member na ning Ekba. ne. Actually, iyang mumunang bayo ako yung regional director. Ay, po. Yung katamong Pius X Biblical Center. So, yung predecessor ko nung Bishop Vic Ocampo. Okay. At Aris? syempre po, pangabagya po, basan tayong metong chapter, iba't king banal akasulatan, iba't king libruning San Lucas. Asukat tamong pakiramdaman at king kaduang dakin ng kikatamong programa, pisabyan tayo ing interesanting topic tamo, king Aldong iti, kaugnay king pamagaral king Biblia. Okay, so again, live tamo pong yan. At kay iba't tayo pong pekiramdaman ng metong chapter, iba't po king makatuto ka libro, iba't king banal kasulatan, naman tayo po iti at tigo naman. King kayo pong lugar, nung nukaring kay man pong yan, king bale, king opisina, o king dalan na po, at o kabang at kayo po king sakyan at magbiyahi, kay ba't atin kaya pong kutang makabasi, king may basang kapitulo, at agkatanda ko pong makyabe, makibat kareti. Malyari kayo pong mag-text kay kami, karing kay katamong text line numbers, kaya pong smart 0918-351-8282 at kaya naman pong Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po, pwede kayo rin po mag-share karing kayong greetings, comments o mensahe o nung ating kayong boring ikutang karing numerong aren. At makanyan mo naman po king katamong YouTube channel at o subscribe king katamong YouTube channel makilag yung ASF Radio Station 91.9 FM o kaya isearch siya po yung www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. At king katamong Facebook Live o i-like at i-share yung katamong Facebook page makilag yung Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. O kaya i-search siya po ing at official.asf radio. Akitulanan po ding katamang may labasang episodes at pakibanggit yun na rin po ing kayong parokyang kabibilangan ban kanita adinantayang maya pa oras ing kayong parokya.
Alright, so malyari-yarin pong i-follow in katamo pong Twitter account, in katamong username, yapin po in @radio_ASF o kaya naman po, paintunan niya mo po in DWBL 91.9 Bright FM. At in katamo pong Instagram account, in katamong username, yapin po in @ASF Radios. For advertisement po, you may send your inquiries at asf.radio.mktj@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyaryo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ulitang kepo 0905-319-4871. Ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita tayo kaya aliwang pang tao atin tamong radyo ang makasap king katamong biyay kasal pantayanan ban kanita lalo pang dakal ding kay katamong kakaluguran. Okay, so tuloy-tuloy na po king katamong programa at isadyay na po ing kayong sarili. Ban pakiramdaman tayo po ing mabasang chapter this afternoon. Ne po, iba siya po king Luke chapter 23 na po. At nung ating ko pong Biblia ken, king kayo pong pibale-bale, pwede yun pong kwanan at ibuklat king chapter 23 ng Ebanghelyo ng San Lucas, banlakas ko pong makataluki karing kay katamong pamamasa. Pakiramdaman tayo pong yan in chapter 23 from the Gospel of Luke. Lucas Kapitulo 23. Tinalakad diyang mabilog a kapulungan at dela rey Jesus arapan ng Pilato. Pegumpisandang inapagin dalum laban kang Jesus. Ngara, Arakap niya ing taong iti. Susutsutan na la ding kabalen mi. At babawal na lang mamayad buwis king emperador. At sasabyan na paking niya mismo ing Kristo, ing ari. kitang ng Pilato. Ika piningari daring udyo. Nga nang may kibat Jesus. Ika na mismo yung sasabi. Nga nang sinabing Pilato karing pamuntok daring pari at karing tao. Ala ko nga kakit, apami kasalan na niting tao. O neng pipilit dang sasabyan. King kapamilatanan ning turuna, gugulwa na lading tao king mabilog a Udea. May gumpisaya ka ring Galilea at nga ni miras ni Keti. Inyang dindam ng Pilato iti. Kitang nanong tao ya Galilea Jesus. At inya nga balo ng Jesus. Iba't ya king sakop ng Herodes. Pepadalane kang Herodes ay at kanita king Jerusalem. Metulayang emunano Herodes. Inyang ikit ni Jesus. Dakal ne abalitan tungkol kang Jesus at malambat na neng buringakit. Panenaya neng akit gawang milagro Jesus. Inya pengot na neng pengot nan. O neng bitasang mekibat Jesus. At yula ka rin ding pamuntok daring pari at ding talaturuning kautusan. Ay alang tuknang kimpa magbintang dakang Jesus. Ininsulto ne at pisunusunong Herodes at ding sundalos na. Pepasuluran deng malay-malan at binalik de kang Pilato. At kingaldo ita mi kaluguran ladi Herodes at Pilato. King milabas mi pagkamwala. Pepayaos na lang Pilato ding pamuntok daring pari. Ding makatwana ning balen. Ampon din tao. At sinabi na karela. Delo miya ka na ako iting tao, king kasalanan na pamanyutsut ka rin tao. Ngeni, sinyasat kay king harapan nyo. At ala kong ikita pami kasalan na karing bagay sa sumbong nyo. Agyang Herodes, alayang ikita pami kasalan na. Inyape pabalik na kay katamo. E karampatan, ninatulan niyang kamatayan, uling alayang kasalanan. Ipabarog kayong lati ko at kay bat, ipabulos ko na. Balang piyesta ning pamaglagpus, kailangan king Pilato mi bulos yang metong nga preso para karel. O neng kilisak dangag na nagnanding dakalataw. Matanyang tao yan! Ibulos sa ibabas! Lesukol yo'y Barabas, uli na ning kaguluan na milyari king syudad. At uli na ning pamakamate tao. Jesus yung burinang ibulos Pilato. Inyamig salita yung pasibayo ka ring tao. O neng kilisak da. Ipabawi ang krus! Ipabawi ang krus! Nanang Pilato karela king 3 beses. Bakit? Nanong gewa ng marawak? Ala ko nga kakit asangkan bayang magdusang kamatayan. Ipabarog kay lati ko, kay bat, ipabulos siya. O neng lalurang pekakulisak king kailangan niyang ipako Jesus king krus. At ing karelang kilisak, iya'y migtagumpe. Inyasildak ng Pilato kang Jesus, ing atuladwanda.
Binulos na yung taong may sukol, uli na ning pamangulo at pamakamate tao. At binyene Jesus karela, bangawan da yung buridang daptan kaya. Inyang delara ne Jesus bani paku king cruz. Akasalubong de ing meto nga lalaking ibat king bari. Ing lagyuna Simon. Tao ya si Reni. Pinigil de at pepapusan ing krus kang Simon kagulutan ng Jesus. Tutok yan de ring dakalataw Jesus. Kabilang lakareti, ding babaeng manangis at managulele uli na. Belik da na lang Jesus at sinabi na karela. Anak ng babae ning Jerusalem. Eyo ko tatangisan. Ing tangisan yu, yaing kaya kayong sarili. At ing kaya kayong anak. Tandaanan yu ini. Datang lading aldo, nung nura sa biyan ding tao. Kapalad na ring babaeng baog. Ding kapilan man may anak. Kapilan man ni Pepa Suso. Karing aldo deta. Sa ganda ring tao karing bundok. Pairagsa kayo kaya kami. At karing bundok-bundukan. Kambilan nyo kami. Huling nung makanyan. Ingararapat daning tanaman potang sa giwaya. Nano kaya ing marapat potang malangiya. At inla naman delang adwang kriminal ban patendang kayabe ng Jesus. Inyang miras laking lugar la mayayaos bungo. Pinakure Jesus king krus. Pinaku dala naman ding adwang kriminal. Ing metong kimbanda ng wanan at ing metong kimbanda ng kaili. Nga ng Jesus. Igpa, patawaran mo la. Huling era baling darap tanda. At piparti-partira ing mimala na king kapamilata na ning pamibagot. Makatalakad la ding tao karin at manalbela kabang pituya-tuya dering makatwa daring gudyo. Ngar. Linigtas na la, ding aliwa. Paboren yung iligtas na ngeni, ing sarili na. Nung yapin ing Kristo, ing pinili ning Diyos. Pituya-tuya dyan naman ding sundalos. Lepitan de at alukan maslam mayanak. Ngara. Nung ikapining ari daring Hudyo, iligtas mo yung kekang sarili. Deting amano, makasulat laking kabuntukan na. Iti ing ari daring Hudyo. Ininsultuan niya naman ning metong karing kriminal na makabitin. Ngan. Aliwawari, ika ing Kristo. Iligtas mo, ing kekang sarili, at pati na ikami. O neng sebyana nin metong ing kayabe na. Ngan. Ala na kang takot king Diyos. Ing parusang tinggap mo kapareho nening kaya. Matulid para kaya kata, ing magdusang anti kaniti uli na ning depat tang marawa. O ning ihalayang bitasang depat ang marawa. At kay ba't sinabi na kang Jesus? Jesus! Emo ko sana kakalinguan po ang datang nakakingkekang kayarihan. Nga ng Jesus kaya, Ing katutuan niya. Sasabihan ko kaya ka. Ngayon mo rin. Akayabe da ka king paraiso. inyang mag-aalas 12 na ning ugto. Mera lundong king mabilog a bansa, ang gaking alas 3 ning gat panapon. Nila ko ya sala ing aldo. May gabak ya king libuta ding kortina na ning templo. Nga nang kinulisak masikan ni Jesus. Igpa, karinggamat mo. Panabilin ke. Ika na akong espiritu. Taybat nang sinabi iti, may patlo diyay nawa. Inyang ikit na yung kapitan daring sundalos ing milyari, pinuri na yung Diyos. Ngana. Tunay yaping alang kasalanan iting tao. Ikit daring taong makatipon manalbe ka rin, ing milyaring iti, at minulila. Durugdugan dala ring salura. Ding sablang kakilala ng Jesus, at pati na ding babaeng tinuki kaya manibat Galilea. Makatalakad lang binang marayo. Ikit da iting sablang bage milyari. At ing metong nga lalaking milog yon Jose, tao ya Arimatea. Ing metong karing balenda ring udyo.
mayapya at gagalangan dering tao. Kabilang yakaretang manayaking pamanyatang naning kayaryaning Diyos. Agyamang miyembro nening Sanedrin, yanayong king desisyon da at depat kang Jesus. Pintala ne ipilato at inyawad ne bangke ng Jesus. Inyang kildas ne ing bangke, binalot ne king ula sa linen at binili ne king kutkutan alinukib king bato ay pabitasang may gamit. Aldo Biyernes kanita at malapit nang magumpisa ing Sabat. Tinukila kang use ding babaeng talatuki ng Jesus, manibat Galilea. At ikit de ing pikutkuta na pati na ing pangabili na karin ning bangke ng Jesus. Kaybat nanita, minulila at migsadyang pabanglo at laro para king bangke na. Migpay nawala king aldo ning Sabat, antimoing yuyutos na ning kautusan. King mapilang pong penandit, pigunaman tayo po itang kaya katamang dimdam at chapter 23, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas. Okay, so tuloy-tuloy tamo po, king kakatamo pong programa, at syutan na po king episode, papilantan ng episode? 91. May kita ng 90. So, kabang pakiramdaman kaya nandin, Brother Aris and Brother Boyet, ang kakatamong chapter 23 nandin from the Gospel of Luke. Feel ko talaga maleldonan. And it tells us about the passion and suffering of Jesus in a passion narrative. So, bali mo, hindi po kanyang pagarantangan second to the last niya po kayong gospel na pong kain Yes. Saint Luke po mong So, balo, feeling ko mong bali kaya man So, bali po mong iyan namong peka second to the last na po. Wawaling ang gayang chapter 24. Ang gaya mong chapter kay 24 rin pala yun. May pasakto pa mo na malapit na rin ng Holy Week at makabagay ining narrativa dimdam tamo kening chapter 23. So makapatungkol ini king pamaglitis kang Jesus, pangapako na king krus, pangamate at pangakutkot na. Inya usto ko po among Jess. Just in time para king maleldo. Makapatungkol king kasakitan ng Jesus at kamatayan. Ating first part, pinitang eksena, anong nuka rin, miyarap yay Jesus kang Pilato, no? So, dening religious leaders, delade kang Pilato, Jesus, in order to accuse him of false accusation. Mom, by the way po mong, bakit kailangan pang idala dening religious na kaya leaders Jesus kang Poncio Pilato? Nanuwaring importanteng upaya ng Poncio Pilato kaya ni mong? Well, kanita kasi under the Roman rule, Brother Boyet, alilamidinan upaya ding Jewish leaders ban mag-execute criminal, no? They do not have such power. So that time, Pilato, yung Roman governor, King Judea. So isipan na rin Hudyo kanita na makaligtas si Jesus kang Pilato, huling kilala ya ining Roman governor ay ni as a cruel and ruthless man, no? And they thought that Pilate will certainly put Jesus to death. So, posibleng atin niya pong makanyan a reputation ni Pilato, kanita karing Hudyo nepo. May kad pitatakutan dyarin. Mong, nanuwari ing kasong dadalong rening leader areni labang kanya Jesus. Well, nung lawenta mo, ing maragula issue o kaso apupukol da kang Jesus is blasphemy. Uling antineng papante ing sarili na king apong Ginoo. But since this is more of a religious issue, the religious leaders thought na baka man maging interesado Poncio Pilato kaniti inya ing gewada may imbento lang aliwang kaso tungkol kaya, no? And these are false accusations. At nanula rin ni Brother Aris, kesyo kanu susut-sutano ring di kayang kabalen, ban lumaban king sistemang pairal ning gobyernong Romano, paltodeng anting rebeldio, kaya revolutionaryo, no? I Jesus. Kesyo kanu babawal nung mamayad buwis ding kabelen no king emperador at claim na king metong yang Kristo, so metong yang ari in opposition to Caesar. So anya pala nane kini kay mong Poncio Pilato ni Jesus sana
ikapining hari dari Hudyo. Yes, tanda ng tamo na bayo de padela Jesus kingarap ng Pilato, pinasakitan da ne, di ba? Linasan ne, Jesus, sugatan ne, dayadayan ne. So imagine nyo, nung makanano yung itsura kanita Jesus, ne? Ketang makanya na itsura ng Jesus, makanano yung maniwala, Poncio Pilato na ari yapin, uling lupang ari. Ulinging ari, malinis siya, marangal siya, itsura, no? Masanting niya piblas. Samantalang Jesus, makaluno siya manitsura, di ba? Yes, mong aliwaya po lupang ari king arapan ng Pilato. Nga palagi ako man, Brother Aris, sarcastic man yung pamangutang ng Pilato, yung sinabi ng, "Are you the king of the Jews?" No? Ating pekibat ng Jesus kaya na ika na mismo ing sasabi nga na. So Jesus did not give a majestic defense here, ne? Eya mo rin ginawang mala in order to save his own life, no? At nung balikan tayo ing ebanghelyo ng San Mateo, Brother Aris, o ini mo naman ing pekibat ng Jesus, inyang atsyuking arap ning matas pari. Sabi ng ika na mismo ing sasabi. So ma'am, it seems namang ala naman pong kita pamikasala Pilato kini kang Yes. Pilate finds Jesus innocent. Sabi napin, alha kung akakit pamikasala king taong ini. So nung atin man, ating matinding kapag nasa na may parsala kay Jesus, they are the religious leaders, no? Susulong da king Jesus, metong yang leader, a leader of insurrection, no? So guguluan no kanu rening tao king mabilog a Judea through his teachings, no? And for the religious leaders, this is a crime that the Roman governor would be concerned with. Luntoyapin po kanitang magrebelde Jesus at kontrabida king palakad ng Imperyo Roma. Pero niyang abalo ng Pilato na iba si Jesus king sakop ng Herodes, pedala ng Pilato kang Herodes Jesus. Nanula po wari ding lugar under kanita mong kang Herodes. Actually, Brother Aris, abaya keni ing Nazareth, no? Nung nuya may raguli Jesus, ating Capernaum, nung nukar niya may nuknangan in the last year of his life, no? Last years, no? Dating lugal areni at king bandang Lower Galilee, no? They were under Herod Antipas kanita. Iya ing tatalakad bilang tetrarcha that time. Among, may kilala la po ba wari kini Jesus ang papahiharing gaya? Herodes? Maybe dakal niya naman nababalitaan Herodes tungkol kang Jesus. And because of that, posibleng may curious yan naman kang Jesus, ne? So may kad malambat na nang buring akit. Inya may tulayang emunano, inyang mikit la. So buri na yung akit, para ban makipagkaluguran niya kaya, buri na yung akit, ban apatunayan na king tutuping makagawa yung mala, no? It seems that the only interests of Herod was his desire to be amused and entertained. Kareng expect ng gawan malang Jesus, no? So, pengut na yung pengut na ni Jesus, pero tahimik yamu Jesus. Nung eko po magkamali among Diyos, Herod Antipas siya po ing pepatay kang Juan Bautista nemo. Stuwak yan na Brother Aris, ne? Pasukol niya at patabtab niya rin batal, ne? Yamumi pa karine ketang, bakante yamumi pa karine ketang anak ng babaeng Herodias, apingakwa ng ibiye, inanumang anyawaran na. Kasi po mong may entertain niya po kasi masyado kitang pamanerak na nitang anak ng babaeng Herodias. Inya oita, pangakuha na po na ibiyena na numaning anyawara na. Unfortunately mong, yung buntok ng Juan, makabilya kayong babo kay mong bandehado. Kanya po. Yeah. Going back mo rin kitang kabilyan ng Jesus, tang pisunu-sunu de Jesus, sininsultu de, gawadeng pikatulan. So they treated him with contempt, no, and mocked him, no? At binalik de kang Pilato. So Pilato, Herodes, kaya binalik de kang Pilato. And at this point, kita mo nating atlong miyayaliwang grupo who hated and rejected Jesus, no? Mumuna dening religious leaders, no? They hated Jesus because of fear and envy. Kadwa, yapin Pilato, balo na ng inosente ay Jesus, pero penalakaran, no? Ing isipan ng gusto tungkol kang Jesus. At katlo, yapin ining Herodes na pikatulan niya mo Jesus. Medyo bitinan tayo pa mo po yung kakatamong kwentuhan at ibiyeta na po rening aduang makatuking kutang. Ing mumuna po, nino ing sinabi kaniting kutang.
Ikapin ning ari daring Hudyo. Litan kepo nino ing sinabi kaniting kutang. Ikapin ing ari daring Hudyo. Ing kadwa po nino ing mintakang Pilato ban anyawaran ning bangke ng Jesus. Ulitan kepo nino ing mintakang Pilato ban anyawaran ning bangke ng Jesus. Pwede yo pong i-text din kay kayong pakibat king kertamo pong text line numbers para po kayong smart 0918-351-8282. Para king Sun 0942-357-4268. At i-type ya mo po inke kayong pakibat kaya be po inke kayong lagyu at address o inke kayong parokya ban ma-recognize ko po. Okay, so umpisa nyo na pong pakibatan detang Yes. nibiyeng kutang niya po. At yung kaya katamo pong pamagbalik, umpisan tayo pong pisabyan o sunduin kaya katamong talakayan kaniting chapter 23 ng Ebanghelyo ng San Lucas ne po. Pero bayo po ita, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka ating kantang Nung kanako yang ganakan. Pibabalik ya po ing Usapang Biblia. Kilalanan tayo pang lalo i Kristo, kapamilataning banal a kasulatan. Isadyata na laring kaya katamong Biblia, ban kanita, mamasa tamo, makiramdam, at manigaral, ban lalo ya pang lumabong ing kaya katamong kasalpantayanan. Mantabya kayo at makiramdam king programang Usapang Biblia, balang Webes, alas 4 hanggang alas 5 ng gatpanapon, Kenny king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Akayabe tala Kenny ring kakaluguran tamo ibad king Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate ring kaya katamong Arkidiocese king pamanin muna ng Reverend Father Jesus B. Layog Jr. Pakibaluan, basan at panigaralan tane ing amano ning Ginoo.
Magbalik ya po ing usapang Biblia at dimdam tayo po ing kantang nung kanakuyang ganakan. At syuta na po king kaduwang dakin ning kikatamong programa anong no karin pisabyan tayong topic tamo ngeni ing pong topic tamo king oras ni yapin in continuation of the discussion on Luke chapter 23. Pasibayo po nung bisa ko pong mangutang mamiyang comments o greetings, malyari ko pong mag-text kay kami para po king smart 0918-351-8282. Para po king sun 0942-357-4268 at king katamong Facebook Live po. Salamat po. Okay, so welcome back po pasibayo kini katamang programang Usapang Biblia. We are now in the second part of our episode na po. At susundo tayo pa rin po yung kakatamong kwentuhan on the 23rd chapter of the Gospel of Luke, no? At ing pong eksena, inyang delade po Jesus kingarap ng Pilato, no? Pero inya pong abalo ng Pilato na Jesus iba siya king sakop ng Herodes, pepadalane kang Herodes at pisunusuno at gawading pikatulan ni Jesus karin ne po. Nevertheless, on the part of Pilato, ne, alayang akit dahilan para hatulan ng kamatayan ni Jesus. So he found no fault in Jesus. O ining resulta ng kayang pamanyasat kang Jesus. Anya mong sa halip na ipapatene pumpun si Pilato, ing buri na sanang kay malyari mong ipabarog na niya mo, buri na niya mong ipabarog at mong keng meto nga lati ko at ipakain na niya mong. Buros na niya kanito. Actually, Brother Boyat, ining parusang barugay ni, na mabayad siya pa mo rin. Na? Yes. You know, the Roman custom of scourging, no, was it was a brutal whipping. Pirat ka laman sunod. Talaga, wow. Para na sumitang pemarugda ka. Ay, wanyang elementary. Kaya niya lilitid ng sakit. Wow. Maplasal. Pero itang kang Jesus, patsyan dinug pa yung lati ko king balat kanita. During the Roman times, na ipalalong ing laman tutuki. Oh my God. So, nung ipilato mo talaga yung malyari buro, neburing ipapatay Jesus, neburing nang ibulos. At inla pa naman practice na mibubulos lang bilanggo kanita, balang fiesta ning pamaglagpus, no? Kailangan niyang mibulos metong preso, ipilato, para karela. So, king isip ng Pilato, o iting paralan, ban miligtas si Jesus king kamatayan, no? But, the religious leaders do not want Jesus to go free, no? Ding tao, king kukulisak da, paten niya yung taong yan, no? Ibulos siya Barabas, no? I can imagine kaya Kenny na i-pilate na may surprise mo naman. Kitang response da ring tao, ne? They even cried out, ipako ya king krus, no? Mas pinili de pa pong ipabulos si Barabas a meto nga kriminal at terorista kesa kang Jesus mo. Right, Brother Aris, no? At pilan pa mong Aldo, kanya ning milabas inyang kukulisak lang, Hosana, ne? Hosana kang Jesus, at ganing kukulisak da, ipako ye king krus, no? And it is probable na keraklan ka rening kukulisak na ipako ye king krus, may hinibatla ka ring local residents, no? Karin king Jerusalem, and not the pilgrims from Galilee na karengaliwang lugar who welcomed Jesus on the day he entered Jerusalem, no? Anya na mong kay Kenny mong tutuusin, sukat siyang pasalamat ibarabas kang Jesus because Jesus died on his behalf. Niligtas niya po Jesus a Barabas king kamatayan. Yes, the crowd rejected Jesus, no? Ating pinulod ang ipabulo siya pini Barabas, no? Yes. So may nga criminal, may nga terorista. So lupang alayang akarapati Pilato. Inya binyen na niya mong Pilato i Jesus kareng tao, no? Bandaptan kaya ing buridang gawan kang Jesus, and he delivered Jesus to their will, no? So kanina may gumpisa, Brother Boyet and Brother Aris, yung kwento ding pangapako ng Jesus King Cruz, no? Bayo pa yung puntong yun dakal na dinanas kasakitan na Jesus. His physical condition, no? You can imagine it was already weak, no? And Jesus suffered many things both physically and patitang emotional stress, no? Nung atatandaan ninyo, kaya tapamong itang manalangin niya karin king Getsemani, karin king hardin ng Getsemani, may mawas siyang balamong anting daya, no? So, pemarugde, biglatigwande, paglakarande, all these factors, you can imagine, made Jesus so vulnerable, no? It was a severe
scourging ing tinanas ng Jesus. Yes, mong. Bayo pa po mi pako king krus, Jesus' physical condition was already so critical. Kapagal na namo po sigurong kapagal at mangalambot ni Jesus mong. Inya ay makapagtakan nung bakit niya nga kasulubong de ing meto nga lalaking ibat king baryo nanilagyo na nita Simon at tao Sirene. At pepasaw Simon of Cyrene at pepasaw pandeng mamusan king krus ng Jesus, no. So mekad metong yan naman ni Simon ning Sireneo kareng pilgrims mamasyal king Jerusalem, and he did not expect it, no. And naman kasi personal kilala ni Jesus, di ba? He had no desire to be associated with this man condemned to die, no, as criminal. Nang alayang nga karapat, di ba? Siyempre, tatakot siya naman kareng Romano. So, aranasan na mong Simon how it really means to take one's cross and follow Jesus. So mo naman po asahan na meging maraguling kayang kay rol na king kasakitan ng Jesus. Sino pa niya mismo ing katamong Ginoo king pamamusan ng krus. At according to tradition ka, no, Brother Boyet, nasasabihan na rin ka nung anak ng lalaking Simon, no, Simon of Cyrene, they became leaders among the early Christians, no. That means ilaman megin lang tapat at talatuki ng Kristo. Imaginan ko mo po among, markala naman po siguro ding maki osyoso, manalbe kanita po tangatin lang papako king krus. Kaya mo po king kutod San Fernando, potang reenak da ing pamamako king krus, as no karakal ding manalbe, dadaywan daring tao. Ning sakop ning kayan na pong Melchor. Ing Santa Lucia, ing king kutod, no? Dakal no naman ding makiosyoso pa. Okay, actually, a great multitude of people follow Jesus kanon. Balamon normal mo kanitang panahon nita na tokyan ding taong may condemn Brother Aris as criminal. Ang gaking lugar lang no karin nila ipako, and it looks like it is a public event, no. Balami taping gagawan da karin king kuto da amanon tamunan din piyalben niya rin baga. So atin mo ring babaeng kabilang kareting crowd na manangis when they saw Jesus being treated badly, no. Pero sabi ng Jesus karela, anak ng babae ning Jerusalem, ayuko tatangisan. Ing tangisan nyo, ingke kayong sarili at dingke kayong anak, no? So, kayo tatangis over the crucifixion, but over your transgression, no? For your sins nailed the Redeemer to the cross. Nung ako po kaya magkamali mo, kaya biya naman po ini karatang station of the cross mo, Yes, oo. Itangapin ng Jesus meets the women of Jerusalem. Ikayo king parokya mag-stations of the cross kayo rin. Kayong oras ayan mo. Yes. At saka inyang miras laking lugar na mayaws bungo, Brother Aris, no? Karinde pinako Jesus. Kaya bedareng adwang kriminal, no? Iti kanyang kilwal ning syudad Jerusalem, no? Outside the walled city where people were crucified, no? Ratang ating krimen na gawa. So karinde pinako Jesus. And during the Roman rule, remember that the punishment of crucifixion is a form of torture, no? You can imagine, capital punishment yun, no? It is a slow death, no? Bagya-bagya na ka, no? With maximum pain and suffering. Grabe po nemong, makanan na pong a-endure Jesus yun. Bayo pumipako king krus, sang katutak ng pamagdusa ing aranasan na, kay ba't mi pako ya pa king krus. Nung yako po siguro mong ako ng mete, bayo kumiras king krus. Asad-sad mo kaya yun. Lamang kalingkingan siguro. Alaba. Yes, so agpangking ebanghelyo, makalibutan siya kano Jesus, karengadwang kriminal ni Brother Boyet. So yung nang sabihan, Jesus was identified with the sinners, no? With the criminals. Busal ning matinding pasakit, araranasan, ano? Itang lugod, the love of Jesus never fails, di ba? Ang gyama kapako nergo king krus, penalangin no pa rin taong di napat kaya kaniti, no? Na sinabi na, Father, forgive them for they do not know what they do. He prayed for his enemies mong emu during his ministry, but even on the cross. Aluaya po talaga Jesus. He is totally selfless. At pela lang yung imala na, Brother Boyet, piparti-parti din imala na king kapamilatan ng bagutan, no? Pamibagutan. You see,
ang giyang atsune king Cruz, ala nung tinagan kaya, no? Even his clothes were taken and divided, no? He let go of everything in order to accomplish our salvation. So, you see, he became completely poor for us, no? So we could become completely rich in him. So, pituya-tuya dering tao at ding makatwaning balen, no? He was not honored and respected. Sabi da pa nga, linigtas na lang aliwa, paboran yung iligtas na lang, yan yung sarili na. Ne? So he could have saved himself at atakasan ng pamagdusa, pero erapana pa rin uling aliwa yung sarili na ing pakibalak na. No? He did not save himself so that he can save others. No? Makasadya ng ibiye ing kayang sarili para kaya katamo. Ing lugod na kaya katamo, ing dahilan nung bakit mi pakuya King Cruz. Yan po ingaw sandang real and unconditional love mo. Inya maragulta mo po sukat ikapasalamat king Ginoo, king magligtas ng lugod, makasadyayang idawon kayong biye para kay katamo. Yeah. Betong karening kayabi ng kriminal na makabitin King Cruz, Brother Aris, no? Insulto ni Jesus, ne? Sabi napin, nung iyapin ing Mesias, he should have saved those, no? Who are being crucified with him, no? Iligtas mo ing kekang sarili at pati na kami. Okay? So, pero itang metong, Brother Boyet, ne? Akayabi na pang kriminal, kabaliktaran ketang metong, he respected Jesus, no? He came to see things differently. At migtiwala, meniwala yakang Jesus. So, he knew his own sin, no? At paniwala na Jesus alayang depat marawak. No? May itong yung innocenting tao. Nung atin mang sukat magdusa ni Noreta, ila dapat. Ne? Kasi lang ating gewan talagang krimen. Ila ring sukat magdusa, uling ila ding dinapat marawak. Okay? So, sinabi ng Jesus, emo ko sana, sinabi na kang Jesus nining criminal, ne? Emo ko sana kakalingwan nga na potang datang nakaking kekang kayarian. Alright? So he believed the promise of everlasting life from Jesus. At Jesus, he assured him of this life after death, no? At ganimurin nga na, kaya beda ka king paraiso. So this is something truly remarkable, di ba? Bala mo, itang deathbed conversion yan naman yun ni Brother Aris, no? Yes. Ini mo palagi ako, in kabud biblical example of a last-minute conversion, no? Ining taong mapanako, even to the last end, he even stole heaven, di ba? Hanapin mo, sana all. Ne, swelo na po niya mong akayabe ni Jesus Kimbanua. Inya itamo pong makasalanan at inta pa ring chance to instill heaven basta't mabiyasa tamong sumisi at mibalik duking Diyos. So, nung mira siya kimbanwa, santo niya naman. Of course, itang conversion at siya pamanisi. Sana all. At saka milalarawan kaya ng bandang taulindakian in chapter 23 mo rin, yung pangamatyan ng Jesus. No? Manibat ka no alas 12, naning ugtong ganang alas 3, may dalumdum. No? May dalumdum, yung mabilog, abansa. At kimpa magkasagit ng King Cruz, makyabe yan naman ng yato. No? It showed the agony of creation itself, no? May gabak yaking libuta ding kurtina na ning templo. And Jesus cried out, iba karinggamat mo, panabilin ke ing kanakong espiritu at kanita mi pakulod ne inawa, no? So inyang ikit ning kapitan ning sundalong milyari, pinuri na ing Diyos at sinabi na, tunay yapin alang kasalanan ing taong ini. So may ka dining centurion ini o ning sundalong ini, marakal na ikita taong pinako da King Cruz, but Jesus for him is truly different, no? At ding tao makatipo na manalbe ka rin, durugdugan do rin ka lang salo. Ninto po talaga keniya mong na kakaibayi Jesus, tunay pong Diyos. Makatouch naman po ing eksenang ita. Finally, pinitang pangakot-kot ng Jesus, no? Bintaya kang Pilato, Jose at tao Arimatea, ban pakisabi ing bangkyan ng Jesus. Practice kanita na ring bangke da ring crucified criminals, malalakwan lamo King Cruz, no? Akwada ng mayagnas ka rin, kaya laklakan da ring wild animals, kalapa da ring buitrin, Pero, uling milyari, King Aldoning Passover, edaburi ding Hudyo, no? To have such horror displayed during Passover season.
At dening Romano, to turn over dala naman, ding bangke ka rin kaluguran o kaya ka rin kamag-anak for proper burial. Among Jess, nino po ining Jose na ning Arimatea. Nano po ing kayang kaya na gani, tungkulan na po. Well, Jose miyembro naman ning Sanhedrin, Brother Boyet, ne? Pero aliya rin sang-ayon ketang decision depat kang Jesus, no? So although Biyernes kanita, mag-prepare nila for the coming Sabbath, no, which is the following day. So ala lang masyadong panahon, bani prepare itang katawan ng Jesus, inya kildas ding bangke, binalot ding linen at binili king kutkutan, linukib king batu, epabitas ang may gamit. So anya pala mo ne, mabilisan mo ing kayang pangkutkut na ne. Mamaligwala kasi magsabat na ne? Ede man pinmakaing preparing katawan ng akupen, itang kutkutan na linukib yaking batu, ding makanya na kutkutan kanita, they are said to be expensive. No? Balang musalayo lang naman kami. Sinakripisyo ng Jose, ne? At taga Arimatea, ing kutkutan na para kan Jesus. No? But Jesus, as we all know, would only use it for a few days. No? Uling after 3 days na nung malyari kaya, He will resurrect. Masanting niya pong pegunaman iting chapter adimdam tamong ngeni tungkol king pamaylasa at kamatayan ng Jesus, lalo na malapit na ng nungob king awsan tamong Semana Santa o Holy Week. Ing pangapako at kamatayan ng Jesus king krus, yaing maragula tanda ning lugod na kay katamo, ganaganang sakripisyo ning Ginoo manalumpakan ngan king lugod at kapagnasan ng ikabos na katamungan king kakatang kasalanan. Salamat po among just for this another beautiful episode, pansamantala tayong palabasan dening mapila na paganaka at ingkantang pusanan may ing krus. Iko pa mo pumama ko, tumutok ko pa rin po king kakatamong programa. Pangbalik mi po, basan mila rin kaya kayong pakibat, rin kaya kayong comments and messages. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod nararamang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871, ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049, ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632, ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at ing Ginoo, ablasana kayo sana, king kayong ganaka. Pusanan maing krus, tuki kakanaku. Pusanan maing krus, maglakad kulot ko. Nungeme pusanan, ingke kang krus, tuki kanaku, harapatalimu. Nungeme pusanan, ingke kang krus, tuki kanaku, harapatalimu. Kwaresma panahon ning grasya, Kwaresma niyang ika pepailasa. Lawan mo gulot mo, tuki bisaku, saupan mo po kakong krus, pusananku. Lawan
sako sa upan mo ko kakong krus usanan po. Kasalanan niyang ining painggulutan, Kristo king lasana pakiabayan, linasay at mete paulita, banking kasalanan ngikabus kata linasay. We're back po at kayo pamurin po king katamong programang Usapang Biblia. Ngayon po basan tala din kay kayong pakibat karetang kutang tamo at makanyan mo rin din kay kayong text message. Bat po kang Teresita Yuseco, Maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet at itang at Brother Aris. Bat po kang Tita Lota Garcia, hello Father Jess, Brother Boyet and Brother Aris. A blissful and fruitful afternoon kay kayungan po. Mimingat po palagi. Iba't po kang Sister Angelina S. Garcia, Maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet, Brother Aris at karing pong Manel B via FB and radio listener. Admin and staff, magrasyang gat panapon po. Dakal pong salamat. Iba't po kang Tita Mila Beroy is watching from Good Shepherd Parish, Bulaon. Afternoon po among Jess, Brother Boyet, Brother Aris. Take care and be safe. God bless us all. Bat po kang Sister Gina Yumol, Maya pagat panapon po kay kayo among Brother Boyet, Brother Aris. Metong ko po karing avid viewers yun po. Wow. Dakal pong salamat. Bat po kang Sister Adela Obahan, Maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet at Brother Aris. Avid kayo tayo naman ni Madam Adele. Avid viewer tayo. Salamat po. Bat po ang Sister Edith Iko, Maya pagat panapon po. Bat po kang Sister Agnes Evangelista Sarmiento, Maya poras po among Jess, Brother Boyet, Celso Mamukud at Brother Aris at kay kayungan pong Manalbe at makiramdam king Usapang Biblia. Mimingat tamo po. Bat po kang Sister Winnie Lopez, Maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet, Brother Aris. Keep safe po and healthy always po. Bat po kang Melissa M. Soriano, Lord, gaganakan miyeng linasa kang kasakitan kay king yato. Lord, patawaran mo kay king mabilog yato. Amen po. Bat po kang Sister Rebecca Rosilio, Maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet and Brother Aris. Bat po kang Sister May May, Maya poras po kay kayungan king Usapang Biblia. May. Yes, mong. Iba't po kang Rebecca Rosilio, number 1 po, Pilato. Iba't po kang Sister Melissa M. Soriano. Good afternoon po among Jess, Brother Boyet at Brother Aris. Masanting pong makiramdam king amano king banalaklat. Buwat po king Biblio o Bible, dakal ko po, pulot po tang Manalbe ko po at makiramdam king istasyon 91.9 Bright FM. Gang dakal ko po stress king biye po tang dimdam minepo ing amano ning apong Ginoo, buwat king sulat bang king Biblia. Amen. Bat po kang Sister Adela Oba, number 1 po Pilato, kadwa po Jose ning Arimatea. Bat po kang Sister Lota Garcia, number 1 Pilato, number 2 Herodes. Bat po kang Mila Beroy, Pilato, kadwa Jose. Kang Sister Vivian Gonzales, number 1 Poncio Pilato, kadwa po Jose ning Arimatea. Bat po ang Sister Melissa M. Soriano, Pilato, kadwa po Herodes. Ibat po kang Winnie Lopez, number 1 Pilato, kadwa po Herodes. Bat po kang Adela Obaan, maging torture victim yan naman po Jesus Nepo. Even at that time, justice system was exploited. Iba't po kang Adela Obaan, ita pong imalan na, yakabod pibadyan na, regalo ne po ning imana, kaya itang magpaalam ya para umpisan ni ing mission na pepakit de po ing ketang movie, Mary of Nazareth. Iba't po kang Emily, number 1 Pilato, ing kadwa po Jose Arimatea. Iba't po kang Sister Lota Garcia, happy 22nd Diaconal Ordination Anniversary. Salamat po. Father Jess, God bless po. Salamat ka ng prutas. Iba't po kang
ni ping YouTube kahit mo po comment ni siya Benis Timpug Benis. Vlog. Maya pagkat panapon po mong Jess, Brother Boyet, Brother Aris, kamusta na kayo po at mimingat kayo palagi. Happy 22nd Diaconal Ordination Anniversary from Porac, please, among Jess. Thank you, thank you. And then po, ding Facebook viewers naman po, Shane San, Enero akin si Billy Calao Formaran, Annette Vergara, Dante Taiko, Onin na vlog, Ronnie M. Francisco, Joey, Amor, Tanaka Ann, Manolo, Formoso, Elivic, Ongkoy, Cristerelos, Jane Sampang Evasco, Megrim Lamungkal, Gilbert Sembrano, Joel De La Cruz, Bonavi, Kilente, James Calueng, Noriel Magbuhos, Loseo Luz, Menchi, Babarano, Teodoro. Hi, Menchi. Ruel, Emily, Sharon, Sister Amelia Arquiliano, Wilson Tanguan Jr., Sister Gina Yumul, Rebecca Rosilio, Triple R, Melda Magtoto, Rupay Smith, Romel Castro, Reniel Tabangay. Okay na po mo. Okay, so thank you very much, Brother Aris, and karing kakatamo pong may kibat, king karing kutang niya po. And I would like to say hi and happy listening. Reni, chula pa Korea. Makiramdam lang yan. Nasa Korea sila ngayon, si Nenet, Grace, at saka si Cecil. Hello At po. makayan mo naman po, Cariday, at Kong Deo, Ching Esther, Ching Marisa, Gosum, Imang Agang, Mang Ofel, Mutok, Mang Glo Carion, Kong Pits. Jess Mercado, Mang Pits, yes. At ng secretaries ko king parokya, lady ang Papa Eugene, Papa Rening Liwang KBS ka rin, di Daniel, Darius ang Papa Jasper. So, happy listening kay kayo nga. Yes. Buri So, rin pong batian ni Engineer Angelica Ramos. ang Papa Luigi. Brother Hello po, Luigi. Brother Luigi. Okay. So, balikan tala po pasiway rening kay katamong aduang questions. The first question, nino ing sinabi ka ni Tingkutang, ikapining ari daring Hudyo, Brother Boyet. Poncio Pilato. Yes. Second question, nino ing iminta kang Pilato ban anyawaran na ing bangke ng Jesus? Jose Atau Aramatea. Jose Atau Arimatea. So, congratulations po, may po oras. Karing kay katamong may kibat, karetang kay katamong kutang. At you got it right. Yes. Wait Ne? lang mong. Sister Menchi, I know you are watching. See you on Saturday for Bibliodrama Seminar. Yes, and greetings mo naman karing kay katamong bisita kay ni King Studio. At sila po Sister Kesonia Kayanan. Lorna. Lorna Tyson. And Mylene. Hello po. Opo. Beautiful ladies. Manibat ng tinggat panapon kaya betando kaya tangking kay King Office tamo King Bible Apostolate. Okay, so oras na. Abilising panahon mga dita na for our closing prayer. Hilagyo ng ipam po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos mi malugod pasibayo, peparamdam yu kaya kami, kaya kayong presensya, kapamilataning kaya kayong banalayamano. Lubos kayong pasalamat, king alang sawa yung pamanantabe at pamamiyasikanan at inspirasyon. Ban manatili kaming matatag, king kaya kaming biye lalong-lalo na, king kaya kaming biye kasalpantayanan. Ikaginoing sibol ning sablang kalam, ikayo'ing magdalang kapanayan at kapayapan, palagi po sanang bubuklat, king kaya kaming puso, ban mabiyasang makiramdam at palaging makasadyang tanggap, king kaya kayong amano. Pakapsyan nyo kami, king kaya kayong banal na salita, at gawan nyo kayong instrumento, ban ipasyag at apalaganap, king kaya kayong lugod at maya pabalita. Mayakit sanang tutu, king kaya kaming pangataw at pamidapat-dapat, ing bunga niting kaya kaming tapat at pamakiramdam keka. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo Amen. Amen. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Last words, bayo tamo magpaalam, Brother Aris and Brother Boyet. Dakal pong salamat king pamanantabe yu pong ining kaorasan. At inya pong replay 7:30 PM. Din pong may kairamdam. Dakal pong dakal. Salamat king oras sa bingay po kaya kami. Mimingat tangan po.
Okay, so bilabas na naman po yung netong oras at makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat, king kaya kayong pamanantabi kaya kami at mikiti-kita mo pong pasibayo. Ken tutuking episode na po, ini po iamong Jess Layo, king lagyo na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat. Hanggang po king tutuki, ini po yung programang Usapang Biblia. God bless you all.